21. juna glasite za listu 20 lista Koalicija za mir Čedomir Jovanović. Glasajte za pomirenje, za jedan bolji suživot na ovim prostorima. Nama je potrebno pre svega tolerancija u razgovoru, tolerancija među ljudima. Potrebno je da se mi među sobom pomirimo oko bitnih pitanja koji su vezani za budućnost ove države. Takođe je bitno da se sa državama u regionu, sa ljudima u regionu pomirimo oko bitnih pitanja vezano za budućnost ovog regiona. Na listi 20 Čedomir Jovanović Koalicija za mir nalaze se ljudi koji mogu ovu politiku da sprovedu u parlamentu Srbije, da je predstave na način koji je potreban ovom društvu i ovoj Srbiji. 21. juna glasajte za listu 20 Čedomir Jovanović. Para 21 de junho, aș glasuiți da lista noastră, da lista cu numărul 20, glasuiți da noi, da românii noștri. Pozivam pripadnike nacionalnih manjina u Republici Srbiji da 21. juna zaokruže listu broj 20 Čedomir Jovanović Koalicija za mir, zato što će se predstavnici ove koalicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije zalagati za promenu izbornog zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Naime, prema ovom zakonu, funkcioneri manjinskih stranaka ne mogu da budu predsjednici nacionalnih saveta ili predsjednici izvršnog odbora nacionalnog saveta. Pa zato pitam one koji su zakon donosili, o kakvoj depolitizaciji oni pričaju ako će na izborima o tome da li je neko pripadnik neke manjinske stranke, odnosno da li je to manjinska stranka, odlučivati oni koji nisu članovi tih manjinskih stranaka, odnosno da li su predstavnici nacionalnih saveta koji sede u tim nacionalnim savetima stariji od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, s obzirom da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu donosi rješenje o registraciji stranaka nacionalnih manjina. Ovako ispada da su nacionalni saveti i oni koji su depolitizovani u nacionalnim savetima stariji od samog ministarstva i ministra koji rukovodi tim ministarstvom. Izborna lista pod rednim brojem 20 Koalicija za mir Čedomir Jovanović zalagaće se u parlamentu Srbije da se promeni izborni zakon i da sve nacionalne manjine imaju svog predstavnika u parlamentu Srbije. Iz tog razloga glasajte za izbornu listu broj 20 Koalicija za mir Čedomir Jovanović kako biste imali svog predstavnika u parlamentu Srbije. Danas smo u selu Biglenica, opština Ćuprija, u domaćinstvu gospodina Grljanovića, jednog autentičnog Vlaha sa svojim domaćinstvom koji ovde radi. Inače, od poljoprivrede, ako bi se u nekom timskom radu seljaci nižeg ranga mogli da se udruže, ima tog života malog, dobrog, a ima i od poljoprivrede koji su ljudi stekli u inostranstvu pa rade tu poljoprivredu, rade po 100 hektara, ima neko rade po 3 hektara, njih 5-6 kad se udruže, naprave jednu svojevrsnu pomoć da bi opstali. Da se živi, kaže se samo, živi se od danas do sutra. Pa možda nije baš tako, ali nema onog života da se vidi more, da se vidi odmor. Seljak radi 15 sati najmanje. Znači, najmanje 15 sati jedan seljak radi da bi pozavršavao svoje obaveze koje za sutra u 6 časova ujutru mora da kuca na vrata bez obzira u kom smeru poljoprivrede se radi. Radi se ratarstvo, radi se voćarstvo, veoma malo, to je samo za sopstvene potrebe u našem selu ovde i ne može da opstane, takav je predao, visina govori svoje.
i ljudi su usmereni, edukacija nema, recimo da se nešto proba. Svaki čovjek koji bi probao nešto, on bi iz svog džepa, i tu kad dođu neki minus, on ih prekida to. To kad bi država recimo odredila jedan stručni tim od svojih troškova i da kaže ovdje može da se živi od ovoga, da se jedan pomoć, pa to bi, eto, ljudi nastavili tako toga. Ali živi se, stočarstvo, ovčarstvo, ratarstvo, a i smanjuje se to mnogo toga, mnogo recimo. Ovdje je bilo preko 1000 krava u ovom selu, ja sam kontaktirao jednog veterinara, on je meni govorio da ima oko 180 krava u ovom selu. Ovo je selo po površini veće od Beograda za 2-3 jara. Treba da ima mnogo toga više, ali kada? I ljudi. Omladina je u manjku, stari koji su se time bavili profesionalno, oni su pola s one strane sveta, drugi koji su ostali ovdje već dobili ugovor da idu, ovi mlađi koji su tu školovani nekim drugim zanatima, da se edukuje, da se prekvalifikuju, to treba neka institucija da odradi to tako. Znači, ja u mojoj generaciji govorim u ime svih ovdje, radni su ljudi i ne boje se gladi, bez obzira u kom pravcu država pomaže. Ne bi sad da se pentram oko te pomoći, jer je vjerovatno diskutativno pitanje koliko tu može da se pomogne. Svaki posao koji se radi, iza nas država ima korist od toga, jer ratarstvo, sve što se više proizvodi, prodaje se. To što ostane u domaćinstvu, stoka se koristi, prodaje se, opet to država koristi. Da se reguliše taj malo prostor za seljaka, džene, može da se živi. Ali može da se živi. Moja generacija, mlada generacija, školovani su, sva omladina je školovana, nijedan se nije našao da kaže ti moraš da se školuješ u smeru ovog tvog predela mesta ovdje izuzetno, koje ekonomiste i tako dalje, znači ima omladina koja u pravom smislu mladima, recimo, moj sin je konkretno krenuo ovčarstvo. Imali smo para da kupimo 15 brava ovaca, bilo je po zakonu Ministarstvo poljoprivrede 10 brava. Mi smo kupili 15 da bi to unapredili. U zakonu je izašla uredba 30 brava. To 30 brava sa tom cenom kojom je regulisala vlada Srbije, ne znam ko bi drugi, ali to su oni regulisali, ne može se doći lako do još 20. I onda on je odlučio naći posao negde van ove zemlje. Ja dajem od sebe sve da ne ide, ali ne mogu da zaustavim. Mojim radom ja živim. Mnogi ljudi kažu živimo od danas do sutra. Ja kažem živimo od danas do subote, malo duže, malo bolje. Ali radim puno toga. Kredita nema i to što se dobivaju krediti, što je moj sin imao jedan kredit, to je imao na godinu dana 1000 evra i trebao je da vrati u datom roku odmah. Ja mogu da popričam sa svakog koji bi stao ispred mene da mi objasni na koji način se zarađuje 1000 evra od toga što je podignut kredita. Kredit je podignut u smislu poljoprivrede. Ako je podignut u smislu poljoprivrede i je odradio taj deo rada da bi samo vratio kredit, ne znam šta za sebe ostane u tom radu. Fali da se umeša država i da kaže mladima da se smanji kredit, da se da na dugoročnom planu i da im se otvori mogućnost. To bi bilo to od ovog vulkanizera
Moščica, Prele, vulkanizeri, sela Bigranice, sa 100 zanata, ja to kažem mom mlađem sinu i jednim i drugim, ali onoj stari sin je tu, a mlađi u inostranstvo. Od 100 zanata, neki zanat će da ti bude ovako dobro došao tamo i možda i jeste to tako. Radio sam dok sam se usmerio na vulkanizerstvo, ne znam koji posao nisam radio, ali nisam mogao da se zadržim jer sam trebao da se upišem u drugi redovi, ja to nisam mogao da ostavim domaćinstvo, zadržao sam se tu. Treba da ima možda bolju reklamu firme i to tako. Moja reklama je po mojim prijateljima, kolegama, klijentima, mušterijama po selu, telefon. To mi je zadovoljstvo kad kaže ova guma još traje, nego izdala me druga i tako da sa time sam ponosan. A inače radim i drugi. Ja ostajem ujutro, odem prebuštali u 6 sati do 8 sati ponamirim. Kad dođem tu u dvorištu, neka mušterija se našla, onda krenem svojim radom. Da li izdao traktor, da li treba filtre da se menjaju, kočnice, bilo šta, polomilo se nešto, zavariti nešto, hartletovati nešto, guma, skidaj, pomagaj, organizuj. I tako, dođe red za kafu i tako nastavljamo život. Dobro, koliko ima pripadnika vaše zajednice ovdje u sjelu? Bili su na spisku 800, 830 nešto. I koliko je vlaha ostalo u Bigranici? Trenutno stanje, ja mislim da ima oko 500 i nešto. Mnogi su se selili u gradu, vode se neki tu, neki se vode u gradu u Ćupriji. Mnogi su otišli za inostranstvo, mnogi su dobili državljanstvo u inostranstvu. Ti ljudi koji su dobili državljanstvo, Zapad je učinio svoje. Dao ti